Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan agwaynet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak a naesem adumngeg iti drama. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti ikit ken kasinsin ko. Adda ngamin ugali da ajak magustuhan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agawid kayon aya kabagays. Wain ka ba, guys? Agawid kami, tanay, rabiain. Ang mga numapuyat dagiti ubeng, sapay agiskwila da pa'y inton bigat. Wan mat kit di Rabi imot nga agpaison. Ay wan, adu pa'y mat tinabati amakan. Mangbalkot ka iti iyawid mo kabagays. Nalpasin ka ba, guys? Nangala ka pa'y kuman iti adobo. Adu day jay, saan mi mutlaeng amaibos. Ay, wain, nangala akon ka ba, guys? Nangala akpay ay iti kang kanan. Naimbagla nga ikapik inton agsapa. Kutuan adu mat kit di jay nabati. Sayang mat numabangles. Ay, wan sayang talaga numabangles laeng ka ba, guys? Sige, tama pang kamain. Inton maminsan tumanan. Sige, agan-anad kayo iti dalan yung agawid, kabagays. Nangan kayo ka din, anak ka. Wentatang, kalkalpas mila unay. Da kayo ngay. Saan pa'y? Mataba pa'y lang naglutluto ni nanang yaw. Ni, apay, naladaw ang nagluto? Una, takawa-awid lang mo't ni antem kundi kasinsin mo. Agasim man ta pinanawak ida-itayag sapa. Ngam nasang putak pa'y lang idang istorya. Nukas na, nagmalmalum da di tabalay? Una, noon niya lang ata at nag-istoryaan da. Hay, una yung. No siyakla may isa. Jakla maanusan dagtugtugaw ng agmalmalang mga agchistismis. Ay na, naimbaglaangan ata saan adito'y balay ti imayanda. Gistay awan manen nalpas ko no bilang laeng. Una, sigurado nga imbangkada tinagistorya no imay da ditoy. Hay, una yun aya. Ayun gaya, ang mga no at dapay nabati nga inapoy kinsidayaw. At dapay matatang, mangan kayo Ay, talaga mga anak tali. Mabisiin ako, anak ko. Diya akong mauray, tilot-luto ni nanang yaw. Dito yakon amangan. Makaamumot tan diya inayo amangan, inton makalutaw. Naimbagbanta na surutan pa'y tidalan mo anagawid, sika alain. Ni nanang mo'y. Apay nga itakala ang anagawid. Sa dinaw tinagturturugam iti dua arabi Ay, kati diya tambayan mi Sa dino pa'y kumangay. Ay unay kan, imbis amapan mo tulungan jay amam ijay talon. Saan mo taday taki din agbalbalog ti aramidam. Ugali ti baro ananang. Aywan, anyat sindayo nga idal daw. Adobo akar ni ti babaw. Wow, nagimasay. Nangalaan nyo ngayon mo't iti adobo akar ni ti baboy nanang. Binalkot ko ijay ayandaan tim aloyda idi rabi No kasta, napan kayo naki-birthday? Wain, ado tinabatay iso ang nagbalkutak iti inyawid ka. Ala, ingka mga nan, taada papanak. Ni, sa dinungay mo ti papanan nyo nanang. Basta ada papanak. Ala, ingka mga nan, tamapanakaw. Dinaktaktakan, tanay, aldawan. Agkape ka pa'y kabagays. Ay, man ka ba, guys? Makakapi akit. At tititasa. Si kanti makaam nga agtimpla iti kape. Adda napudot ad anong di tatirmos. Wine ka ba, guys? Nagpipintas mo ten dagiti tasayaw.
Sa dino tinaggatangam kadagitaw Ay, jakman amukin ni Gwainet. Isumot gimatang kadagita. Amangan numabalin adawatan tinaduma kabages. Kursunada ngamin ti design na kahit. Asla nagganas a pagkapyan. Ay, katun kabagis. Alaang munday tado atasa. Ay na, agyaman na kabages. Asla dapay nakita a pagbalunan ti danom ije kusina yaw. Di yun sam usaranday jay. Dawato kaun ta isupay nga usaranday ti apukaw. Jay tumbler a kulay red kan violet ka de tidakdaka matam kabagis. Wain kabages. Alaumun ano samlaang alinisan tanabayag mo't anay stock. Muwan kabages. Mamin anulaang mo't ngay timang linays. Nalakalaang mo't alinisan. Tasaan mo't nga iso tinarugit. Naimbag nga oras yung Uncle Delphine. Kastamit kin ka alin baraw. Imayak, tomay ko kumabuluden ti grass cutter yung Uncle. Mapan ko man tulungan ni tatang agdalos ije garden. Ipabulod ko. Angam neng, kita ama. Alwadam taamangan no madadaay. Wen Uncle, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Tanaan nadak mo titigamit. Nang runa pa no amok abinulod ko lang. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Isublim mo't lang at agos Tapno daw sarak inton kasapula. Wen Uncle, mabit lang nga rod. Tamapan ko alayin iti bodega ti bulbuludom ang grass cutter. Ay, Uncle! Oh, Amangan no dapat ekstrayo a gasolina dita. Kargaan nyo mutlangan Tapno saan nga isupay agatangag. kita ano dapay nabati iti galon. Hanggang naawanay. Anusam tulatan ti gumatang. O sige, Uncle. Angam sapay la kumaata dapay nabati. Bakit? Nakitam tay tumbler a pagbalbalunak iti tanaw. Anya at tumbler. Diyan nga ginatang ni Guaynay. Awan mo ni kusina. Usarik ko ngam awan mo iti nang idulina. Ay awanen Impadawat kun kiniman ang Teresa. Anya? Nay, apay nga impadawat mo. Kat usarik pa'y day. Dinawat na mo't nga rod. Iso nga inted kun Ay unay ka. Sapay na pintas pa'y day. Oray kumamit no dyan may salaang tinted mo. Inted mo mutin adwa. Nya ngay itan ti pagbalunak iti danom amapan iti garden. Alabay amon ta igatangan kanto iti baro lakay. Mabainak mo't ngamin amang ibaga asaan. Iso nga inted kun Manungay ti may sakilo aparya ita, nanang. Jak amo apay asyak ti pagdamagam ngay ket jak magimagatang iti pareya. Nay, nangalaan nyo ngay nga rod iti parya nga insagpawyo iti dinangdengyo. Ay ket dinawat ko ije ayan daan tim aloyda. Imbag man ta pinadawatan da kayo. Ket no nagngina ti parya ita. Ay na, siyak pa'y ti kunam. Uray pa'y agbalin a 500 ti may sa kilo a pareya. Ikan naklatan ni Antem. Sa bagay, bilibak mat nga agpaiso ka ni Auntie Loida. Uray anya ti dawatan nyo kenkwana, ited na nga ited. Dayta ti pangkitaam at talaga nga ipatpatugnak ti kabagis ko, Shina. Wan nga rod, nanang. Aywan, adda ka din ni Insan Guaynet, ije balay da? Awan, nagpabagyo ka no idi agsapa. Iso nga awan idi napanak. Ang mga no simang putin dayjay. Mapanak tuman mat pumasyar, ije balay da inton bigat. Ay ket mapan ka Wan, nanang. Talaga ang mapanak. Kailiw ko matan ni Insan Guaynet. Nabayag matan kat, jay naudi ang napanak ije balay da. Ay ketwen mapan kantaw, bareng madanon mo ni kasinsin mo agway nit ije balayda, anak ko. Naimbag man ta nalagip mo mati umay pumasyar dito'y balay kasinsin. Wan kasinsin. Maburburing ak ngamin ije balay. Iso nalagip ko ti umay dito'y balayaw. Apay, awan trabahong ina. Awan trabaho iti Sabado kan Domingo kasinsin. Ay, wala niya. Sabado gayam ina. Kita ang manday ta kasinsin. Nalipatan pa yun ti aldaw, gapo iti kinabihisim nga agpababaknang.
Saan mo't kasinsin? Naira na laang analipatak asabado gayam ita. Ay, kasinsen. Apay kasinsin? Kaslaad da iba ka ma. Ay, kwa. Amangan kit din ho, adda nagdadaanam a sapatos dita. Wano saan, dagitay branded abadong. Dagitay dimon kayat nga usaran. Dagiti saanan nga umanayken ka. Itad mo kanya kon, kasinsen. Ha? Agkasaysan tamat, saan ka day? Ay, kwa. Sige, tamang kita akto inton mawaya anak kasinsin. Inton anong tupay ngay kasinsen. Itan taadda akon ditoy. Jak tuman masangon ti umay ditoy nukwa. Ha? Sige, mabiit lang nga rod tamang kita ak iti kabinet kadagiti bado adya kon us-usaran kasinsin. Dayta, katikay kayat ko ken ka kasinsen. Sapatos pa'y kasinsen. may sangaminan tay sapatos ko nga us-usarag. Jak ngaminan makagatang iti baro. Kasta aya kasinsin. Wen kasinsen. Iso nga itad mo amin kanya kon dagiti nagdaanam abado ken sapatos mo. Nakitam tayo nagadikin martilyok bagay. Binulod ni Manang Teresa, lakay. Manayin, buludin damit la amin ang amausar dito'y balay. Hay, una yan. Awan nga rod mo't usaran da, di agbulod da. Wala, amin mo't lakit din. No saan abulod, dawatan da. Datao pa'y kit din ti maawanan. Nagadon ti binulbulod na di dahin subsublay. Nagadon ti dinaudawat na dito'y balay. Nga uray saan mo't arumbang adawatan na. Mala, bayam, tamapanak to ijay balay da. Mapan ko alaan ti binulod da aragadi kan martilyom delfen. Day takot ti madiging kabakay. No day bagak may papanitikabsat mo. Gumura ka la dagos. Gimura akaya, saan mo't? Teko na, mapan kun to alaan ti binulod da aramintam. Sige, tamaturog akon, tani rabiin. Masapa akpay nga agpabagyo inton pikat. Na. Una yan. Sakpay kid di man yung tinakabasal. Ay, una yan tikastol. Nabuong ka ditido ata sa akagat-gatang ko, nanang. Jay, kabarbaro at asa ako nam aginatang mo iti surplus. Wan? Saan mo't? Awan tinabubuo, anak ko. Api nga rod nga up-upat matlaangan. Awan matantito ha. Indam amin day jay. Dinawat ni Antim at Teresa. Kat? Intad jumat? Katwan dinawat na nga rod di intad ko. Alangan mo't nga ibagak asaan. Ay, una yan. Igat-gatangan kayo iti mausar dito'y balay. Ngam ipadpadawat yu laang iti kabsat yu. Kas tamo laki di akanayo ng nanang. Anak ko, saan anasaya at agim imot? No sika ti addaan, mangtad ka, kasyay. Diyak mo't imbaga nga imutan nyo ti kabsat yu. Ti kanyak laang, kontrolin nyo mo't ako mananang. Saan nga amin abanag adawatan when nubuludin na kat agwan kayo. Kitain nyo man, da kayo ti maaw-awanan gapo iti kasta nga ugali yo. Ay, jak amuman iti inam anak ko. Isupay ti gumura no bagbagaak. Ay, day tangarod kat tatang. Iso lang arudan ti isak sakit mo. Ngam isupay ti agsakit tinakam na. Okay lang, mat dumawat kung agbulod antin. Gamsanda ko ba mat akanayunan Ti may sapay adak kayat. No agbulod da, awanan agsublay. Kukwadan ti buludan da. Isupay Apay, saan nga taaya mapanunot ni nanang dayta? Jakban amoy jay nayo. At danto magamin ar-arsagid na nukwa. Iso ano daduma? Jaklat na agtagtagaray. Tasakitin namit no day bagak. Nang runa no may papangkin ni kabagis na. Ala, bayan nyo takasaritak tumanmanan ni nanang, tatang. Wan anak ko, barang dinggan na ka. Nalusyak, sigurado aguraan nakmanan jay nayo. Neng, kanya aramidam dito garden ko, ipag. Ha? Nay, ada ka magayam dito'y bayaw.
Ay kat natural garden ko nga raw. Di adahak di taoy. Apay, kanya tigagaram di taoy. Ay, kwa. Umayak ko mamanin dumawat itimulam apariya, bayaw. Kanayunak mo laangan iti saluyot, palang kantarong. Apay no agmula kayo umit nga meng. Itikas ta, saan lang aday ta dumawdawat ti kukwan niyaw. Ha? Adong ti dinawdawat yung kada kameng. Saan lang aday ta? Agbulod kayo at iyo ammo nga isublay. Imbes nga daw sa rin meng, awanin Kadamot amin na ni Jabalayaw. Da kami imutang ti maawanan. Naa, para dumawat lang ti tao itimulam anatang, nagadun asaom. Imot? Ay naipag, sipod pa'y iday. Amumon asa anak anaimot. Kat numaala yumot amin akay kayat yu Jabalay. Adaya nang ngagyaw areklamok. Awan, ngamgapot aglablabos kayo umot dan ipag. Pasensya, masapol nga agsawak mateng. Hay, ti ko nam kiday. Imot ka? Da- Imot! 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 An-anuan nyo dagita asupot, anti? Ay kwa. Pangibal kutak iti iyawid ko kaanakan. Ay, kuha, anti. Amangan numabalin nga inton madamdama kayunton nga agbalkot. Ha? Adupay nga minti saan anangan. Ken adapay sumangpat abisita nila kay ko. Madamdama kayon to kuman nga agbalkot. Saan abali ta adumat ti makan? Ado ti makan kunam. Ngam apay ngay aparitan nakmet nga agibalkot. Saan kayo aparparitan, anti? Ti kunak, madamdaman ton. Amangan nga min no adda makakita kada kayo nga agibalbalkot. Katuladan da kayo. Sige, saan man laangan? Saan ako nga agibalkot, guwaynay? Ha? Agawidak man laangan, nakababain matkeng ka. Hay, unay mo laki din ti tao. Imasing so dalabasit. Ngimatumat ti purwada. Suron kon. Apa yun nanang? Kasla masursuron kayo, may. Itay kayo pa asumanaw dita. Kasanaw, kat adamat tao ang nakaimimot, uray kumamot no saan ko akab kabagyan. Saan mo nga raw tamis mo pa'y abayaw kan kaanakak. Hay, una yan. Ha? Nagalas nga ugalay. Siyak pa'y mo nga raw tinagaramidan da iti kasjay. Uray kumamot no sa bali a tao. Ay, talaga na ba inanak? Makapasakit itinakaw. Nagpadaan dala ang agama. Imot da. Di kay maawatan nanang. Apay ngamin ay Ada ka din napasamak, ajak amo. Tumalnakan alin. Chismuso kamot amay sa. Ay kat imala ako mangay, no saan ada kayo nanang? Naa. Pumanaw ka man iti sangwanak. Tama nga no sikapay ti pagdasalan ti pungtut ko. Ala, panaw! Apa yun? Anya timbagbagam kin ni Antim Teresa idinaudi nga dapaskan dito'y balay guaynay. Nga anya nanang? Nay, jakamukan ka Iso nga rod adamdamagan ka. Itadamagan nakmat. Ay kit ilawlawag yung amin tapno maawatak nanang. Inchat ko ni Antim. Ay ayabak nga umay mangala iti intuno abangos. Imbaglaang kumaadengdengen damit. Ngam sa bali mat ti reply na. Anya ti in-reply na kada kayo? Dahito, basa ti kunana. Nan, kita agman. Sige laeng, kabagis. Uray kaskasano. At damit ket di igatang mi iti bangus. Nakababain mo't iti anak mo. Amangan no lapdan nakmanen nga agi take out no makita na. Nabainanak ngamin, idinaudi nagpasken kayo, talinapdanak nga agbalkot. Anya ngamin ay ati imbagam, ay una yan ni Auntie Teresa, kasla ubing, para day jayla ang gimuran. Anya ngamin ti imbagam kunak. Diyak matlinapdan nanang, ti kunak laang, saan pa'y kumanga agbalkot taado pa'y ti saan anangan.
Kan may sa amangan nutuladen da, no makita da nga agbalbalkot. Kan saan pa'y analpas ti pinangan. Ay, binaybay am kumalatan ata saan mo't nga ado ti balkutan da. Kita man, gimuran jay tao, gapo iti kasta ngay naramid mo. No pala kanyak, husto lang ba'y tinaramid mo, anak ko? Ngumadlaw na sakit tinakam ni nanang kanya. Bay ampay laang ni nanang mo. Normal lang mitkit di dayta, takabagis na kit nga raw tay masiknan. Nga mamati ak amalipatan ng tumot lang dayta. Saan mitkit di, ama nangimula iti sakit tinakam di inam. Aw-awatim latan, ta talaga akasta dagiti bumakit. Ay, wan matkit di Ngum awan mat at talaga ti madi nga intensyon ko, idi imbagakin ni Auntie Teresa ti kasjay. Jak amo asinakit na gayam. Kat no nasaya at mat ti panakisaritak idi kan ko na. Ay kat nagkabsatan dan iti inam nga arasagid anak ko. Kas na kunakon, aw-awatim latay dan. Talaga kanukit akas tadagiti bumakit. Agsublida iti kinaubeng, nalakada amasaktan. Sa bagay husto matkit di tapno makariknada mo. Bareng ano makariknada kag paisaw, kit agbain damutten nga umay dumaw dawat ka nagbulbulod iti kumkumporme dito balay. Bareng makariknada, kit gumatang damutten iti kagawaan da. Tapno sana puro dawat kan puro bulog ter aramidan da. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Hulyo. Ngamsakbay na, makablaawan kayo man pay amin iti naragsak a Paskwa ken nagasat a panang pasungad iti baro atawan. Ayat, ragsak ken kapiya kumati agari iti tunggal maysa kadatayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Hulyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak jay tao analaka nga agpungpungtot. Basit laeng ajak magustuhan agunget akon adagos. Makiapa akpay nukwa. Saan laeng adayta? Jakpay makatututor. Kayat ko asawan awan aanusak nga aguray. No adaramidak ti kayat ko malpas adagos. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agmay-may sa kamot asimang patatang, kunakman no kunam amapan mo sukunin ni nanang ije palengke? Un kumaa, ngam nakabaybayag may isugay bati ko na. Ay una yun, di kay man la nakatutur ako na kung tatang. Amumot ni nanang yawadak kaya taguray ti mabayag. Ngam kasla igaggagara na kitindag papauray. Sapay di na sumbatan ti awag ko. Iso pinanawa ko na. Inuray yung mat kumabiitin atatang, amangan mat no nadagsan ti awit na. Wano saan, amangan no di na pa'y nagatang amin dagiti nakalista agatangan na. Basol na agbayag-bayag tumat ngamen. Gan maysa, amuna ngawan pagparadaan ni Jay. Impaigid yulat ta kuman itiigid ti kalsada. Adumat ti pagpaigidan ni Jay. Impaigid kumit, madanang sita kanyak. Kapuitas asar ko. Pimanaw ako na, sakto nagdiretso ang agawid. Ay, una yun. Marabyan nga ruden ang agawid ni nanang, tadi yung mat na uray. Sa payrash ar ita, sigurado apila manen iji paradaan. Kita ito inton madamdama, nung magagitak arumwar. Tamaban ko sukunin ni nanang mo, ije paradaan.
Sino nga tamot ti bastos ang nagiwaramanan dito'y arubayan? Ang moda mo't akalin linis ko lang, ngam nagwarada man matang. Apay manan ay Julio. Bigbigat ngam napudot manan ti ulom. Sino man ti sana pumudot ti ulo na ngay, nagtakarupa na analay nga giwara. Ha? Ha! Awanan bayin na kita karuba, nagalas taramid na. Nagato pagbasurahan na, ngam dito'y pa'y samo ti balay. Ay na! Mahay bladak lang do kastoy. Liklikam ngamin ati agpungto o tapno saan ka ang mahay blood lakay. Malikli ka mayamat agpungtot, no kasta ti ugali na kiti karubam. Awan kiti babayin da. Mala, baybay amon Julio. Di mo itulok ang madadaal ti aldaw mo gapulaang iti dayta basura. Siya kaun ti manglinis iti dayta, tapno sumardeng kan asumana o lakay. Day takot ti madikin ka Marina. Na, taapay nga iraman nakmanan. Wana, tanasingput kamit ngamin unay. Itultulok mo mit nga dagwarawara. Di ka matagtagtagari. Awan na, nukasta ka na yun agwamda. Ay na Julio, no di mo kayat nga adda agwara dito'y arubayan ti balay. Paaladam to'y sular tayaw. Ay wana, talaga akas tataramidag Marina. Talaga apaaladak to'y sular tayo. Tapno awan ti makaunag nga umay agiwara. Kang runaan iti amin, awan ti lumanabas amarites. Nay, adda ka mo't lakay. Nalpasan ti assembly meeting yaw. Saan ba'y? Apay nga rod anagawid kan ngay. Kasano, kat nagbayag mo't nga sao iti opisyalis. Matuo ka na, iso nagawid ako na. Kasla di ka mo't na irwam Julio. Talaga akas taa, tay sumot ti party ti programa. Talaga nga agsauda amin. Tapno maibagada mo't adagiti concern ti barangay. Magpapadamot lang ti bagbagada. Awan mo't nga ron ibagada pagsayatan. Wano relief kumangagpay kadag iti bumarangay. Kat inuray mo kumaa. Anya ngay ti ang mom. Amangan mo't no adda itid da kalpasan ti meeting. No aday tanda dimbagada ko man sagbayan ang rugi ti meeting. Awan mo't ibagbagada. Makasikur lang tagtugtugaw dyan. Ay, unay kan Julio. Di mun sapay nakagkagudwa ti meeting ng pimanaw kan. Talaga sana. Matuo ka na nga rod. Sapay nagpudot. Iso nagawid ako na. Takakanda lang ti tao. Ado ko man tinalpas ko trabaho. No saan aga po dita nga assembly. Ha! Surun kon. Ala, amangan kayo lang ang amangan. Di kay agbabain taado ti makan. Oh, Marilos, mga lakapay iti kanyam. Ado pa'y ti taraon. Wen mare, di nang kadi pa kadanagan, ta talagang indwal ko tinangan. Kasta unay abusog ko. Happy birthday manan, mare. Agyaman nak, Mari. Ayan dagiti anak mo ngay. Nanganda ka din. Ay na, dagijay pa'y tikunam, nalpas dan amare. Dagijay daman no, agay ayam dan iti sirok ti mangga. Oh! Nakaralwawa kayo! Kitaan niyo ba't basit at tanay? At nakaruba yung manisturbo! Ay sus, agungot manan ni Tata Julio. Inayabam ko mga Inayabak, Mari. Agraman ni Nana Marina. Ngumdi damot imay. Nunalpas kayong aminan anangan, agawid kayo! Sa kanay tagmarmarites pa lang di kukuha nyo nita! Abay! Di yung mapanunod ang makanisturbo kayo at ikaruba nyo! Ha? Ha! Wan tata! Agawid damot lang ang inton madamdama. Agpalpada lang ang biit. Pasensya kayo, Nuan. Sana bali tamaminsan kami lang mat nga agpaskan, Tata Julio. Agraraman mo na ita, Helen. Bakbakitaran, yung kundi birthday din. Adula amin na ita handa-handa dita. Disturbo na lang iti karuba. Uray kumamit, no agawid dadagos. Saan mat? Tago umong na pailang agmarmarites dita. Imbes ang makainanamot na tao. Saan? Tangalaw-ngaw damot timang mangag. Ay!
Makapasurang! Grabe mat daya ang Tata Julio. Nagado ti bisita itay. Ngam dila nagbain ang nagpuka-pukaw di ta arubayan. Ay, awan nga ruda. Iso nga ruda pimanaw kita yun. Tama nga nudyak makapagtepel kita niya pa iti maaramid ko kenkwana. Nakigtutak pa itay. Kunak man laangan no anya ti ipukpukaw na. Aglablabesan dahito alakay. Pakibiyangan na mutlaminan. Intong kwan, inikakon. Ay saan agparbang ka kumalakay. Saan aday tati pakailawanam. Kasano? Kasumubsubramatan. Amo na a birthday party ng sumanaugid din. Saan mo't arabi iti panagpaskan tayo? Aldaw mo't. Kan may isa, saan mo't nga inaldaw? Ngam agreklamo kit din. Ay Ala, baybay amon lakay. Di mon tutupan. Awaten tayo latan talo makay mga rudin. Di na siguro kaya tinaariwawa. Isong agrek-reklamo. Na. Hoy! Di kay man kumanatawa alumabas dito arubayan ti balay ko. Asino ti kagkatawan niyo? Siya! Ala, saan man Tata Julio? No lumabas kayo! Lumabas kayo lang! Saan na masapul nga katawa kayo di nagpipigsa? Lumabas kayo lang arudan! Mang disturbo kayo ba? Ha! Nagalas katigas na nga rami dyan! Ay unay kalakit din ay Julio. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agpungtot. Kanayon mo lakit din ang apudot ti ulom. Kasano? Kat makapa-stress mo't dagita ka ruba. Awan pa'y limpyo mo't. Puro da amin sakit ti ulo. Napay mo't ngamin nga dapay la ka ruba tayo Awan mo't ngamin ka ruba tayo ini. Ngumita, imaduda mo't tan. Ay kat kapilitan tagimatang damot nga rod iti solar da iti asidag tayo. Iso ang nagpatakder damot iti babalay da. May mayat ideawan ka ruba tayo. Tadda peace of mind. Ita awanan. Naariwawan taglawlaw. Agkaywara dagiti ubeng. Uray kumamit no saan daan ariwawa. Ay nakaad-ado a reklamom Julio. Imbes asursurwam ti makikaruba, kastakit din ti bagbagam. Makibagay kakit di kadakwada tapno awan ti riri. Oh! Itad niya ga po siya ti magibagay ka na kwata. Isuda kidi at ti makibagay ka niya. Asino da kumamit ngay apakibagaya. Ha! Naglalay ng dangay. Ay na si kamot laang ti marigatan no adda gurguraum a tao Julio. Basit laang abanag ngem umanay apagungungtam. Kalaban mo mat aminin akaaruba. Ewan na ata nag-aalas magganto galida. Ay unay kan. Siyak pa'y kit din ti mababain iti kastangar aramidam Julio. Amom, awan ti perpekto a tao. Iso apang nga asim ka di tasursurwang meten ti agbalin a nasaya at akaaruba. Asino nga'y tagtitinulong no saan adatayo mo laang agkakaaruba? Tubal na kan Marina. Julio. Iti kaano man. Jakto ka sa pulang titulong ti urasino. Awan ti ka sa pula kiti sa bala tao. Iso nga uray awan ka aruba ta. Ayos lang kanya. May mayat pa ikidi at ulimag ti biyag tayo. Nakalutuan, Marina. Saan pa'y? Nagbayagan ngay. Kit no itay kapailang aglut-luto. Nakulbot ti karne, tabaketan ti manok a pinartim. Iso ang masapul ang maangir a naimbag. Gawang kit din, dali. Mabisinaon. Ay unay kan, natangken pa'y nga rood. Basta gawa mong tamangantan. Mabisinak una yan. Na, di ka man makaururayan ako na Julio. Natangken pa'y nga rood ti karne, saan pa'y anaangir. Basta'y dasar mon ti makantanay mabisinakon. Maminsan lang ka di tisaw, no di mo kaya timaungtan. Anya manin ayat ibagbaga tayo ala kay Julio bakit?
Pagpabasulin na nga ro dagiti anak taan nagiwara iti arubayan dalakay. Ne, apay, nakita na aya. Adag iti ubing tinapan iti arubayan da. Diyak amo Ngam ti amo kat saan mat arimrimor dagiti anak ta. Binilin ko ngamin ida adida mapmapan ijay. Matlagayam, imbagam kumaakin ni Tata Julio. Iti kasta, saan abastag pagpabasol? Imbagak mat ngam ipilit na nga rod. Nakita na ngamin adagiti anak ta tinagiwara iti arubayan da idi. Ita, isuda mat ti pagpabasulin na. Basta bilinam lat na dagiti anak ta. Asaan da mapmapan iti arubayan da Tata Julio. Tani, naringin ka tay. Di tay amo ti ugali ni Tata Julio. Ang mga nusan lang nga unget ti malakam da no bilang mapanday jay. Sa dino ti ayaminanang, tatang. Di ba'y simbang bird? Nasaba na gudong. Naa. Kat inayadan yung matimangan atatang. Kasla kay matla maibusanan iti pamayan yung agisubo. Ay na, kanto pa'y ngay amalpas ka mga nagginad-ginad ka. Nodamakan, sige, subo. Tapno malpas sa dagos, kasnyay. Wen ngam inayadan yung di yung unay paspasan. Apay ay amakibibiyang ka, siga, Miriam. No kayat mo, di mangan kawit, itinapartak akas kanya. Tatang. Inayad na sa umit. Ado tagur-uray at trabaho kaya talon. Iso ka parpartakak ti mga antap no malpasa ka dagos. Naa. Ngal-ngalan nyo anaimbagtikan ka ninyo tapno matunaw apirme. Oo, adula amin ka nga. Di nakman ipadakin kang agbik-kimig ke. Ado, tagur-uray at trabaho kaya talon kunak manan. Iso ka partakak ti mga tapno ado ti malpas ko. Anyangay. Kunak tumat ngamin nga inayadan nyo timangan. Ganom. At to'y tidanong tatang. Bay. Orayak lang na bang aral nga iminumiti daram. Daytan ti bagbagak tatang. No nagpardas kayon tumat ngamin amangan, anyangay, naltutan kay lang arod. Katusto na. Sumanaw ka bay lang ba't dita? Naltutan lang arudan ta tao. Agungat ka bay lang. Sa anak nga agungunget tatang, ibagbagak laang matipagsayaatan nyo. Kuston! Agsaw ka bay lang. Day takot ngamin ti madi kada kayo. Nuda kayo ti dilawan mi, agunget kayo adagos. Ngam nuda kayo ti mang dilaw, kasla kayo... Nita! Kustong ko na lang arudan! Hay na, nudi yu balbaliwan ti kasta nga ugali yo, jakla amon tatang. Ang mga nudumtang to ti aldaw nga agbabawi kayo, kunak manan. Hoy! Da kayo akaruba! Bagbagaan nyo na kita nakyo! Tadi da umay agiwara-wara dito'y arubayan ti balay ko! Ay unay kan Julio. Di ka agpuka-puka wakasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Magapasuron nga ron na kita akaruba! Di daan mo abagbagaan na kita nakda! Diyay lagpapanawat ang muna! No saan daan na ariwawa? Agwarada! Ay! Una yan! Mahayblada ka talaga no kastoy! Husto daitan. Oh. Talaga ang umato ti daram no kasta nga unget ka nga unget. Lere. Away ngay. Kasla maulawag matay. Ha? Bakit? Batitirik na ka. Maulawag. Kalat si makit titul-tilkin ulok. Ay sus, yung kaagtumar iti agas mo. Iti kasta, masigod day tamarikrik na Julio. Masaya talaga. Wano saan? Itaray da ka lang nga di ospital. Ha? Julio! Julio! Kumusta tirik na yun, tatang? Nagpaimbag kayo, Tata Julio. Iti kasta, makaawid kayo dagos. Ay, kwa. Isuda, tinang tulong kanyak anang itaray kan ka dito ospital, lakay.
Ang yaman na kada kayo. Roy, Helen. Awan anyaman na tata. Asino kumapay ngay ti agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Husto ti kinunati asawak, tata. Naimbag laangan at mild stroke laang tinapasamakan ka Julio. Liklikan nyo nga minti ka na yung agpungto, tata. Makapadagas kada kayo ti kasta. Unmat nga min, Tata Julio. Kinapundo na. Naabiris ko itay na ito. Unang namatay ako. Sorry. Nga po iti sana nasaya at nga ugaling. Sorry. No nagbalila ka na ugat na kayo. Ikarigatak nagbalbaliw. Ikarigatak nga ikatanti sana nasaya at nga ugaling. Arumbang laang tata. Naimim nas matlaang ti agbyag no awan ti kaapam. No awan ti kaungat mo. Husto ti kunati asawak, tata. Kang runaan ni damin. Sigamot lang ti marigatan, no at nakagurgura matao. Sana ya, tata? Wan, pundo na itabarok. Kinapundo na. Diyak nakaturong nga husto. Tapamparunutak nang itinapasakita ka na tao. Nangruna ti panagong-ungat ko. Pasit lang nga barag at diyang maguslan. Nagungat ang kanagos. Ay na, agyaman nakta na kaamiris ka matlaangan lakay. Uwan, bakit? Sorry, mat. Napatisi ka. Kat mairamraman ka amaong ungtan. Naimbaglangan. Tanaranaan kayo dito istoro. Helen, Los. Da kayo matgayam, Tata Julio. Uwan nga Rod, kumusta kayon tata? Kasi ti Diyos. Okay akmutan balasang ko. Ayun gayam. Umay kayong tuwa di tabalay. Tagparti akman intun birthday. Ay wow, katwan na tata. Itaman pa yung ag-celebrar kayo iti birthday yo, Tata Julio? Sigamat. Ang silisilibrar akmat Ngamjak lang iyayayab. Aya. Ay kat naimbag man taagawis kayo ita, Tata. Uwan nga ro, Tata Julio. Wala. Ta naragrag sakmat lang. Nuado tayo amang silibrar iti kasangay ko. Iwan Tata. May mayat kan naragragsak nga agpaiso no kasta. Wan, iso nga umay kayon to. Wan, masapa ka ito nga umay. Itugot yun dagiti anak yun. Tagpagims kamin to pa isakbay ti pandangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikanbiag. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan nakkumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na.
Hello, babe. Hello, babe. Anyo oras ka at ma-dismiss? 30 minutes lang. Rumwara ko dito opisina. Api ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? Wen, Sigurado ka, babe? katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Tiamo ka, kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayan kan tulangan ijerwar, Alex. Wen, sige, tagrumbata ko. Apa ko suntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best. ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best. Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwal, bes. Feeling ko nga min kat na-stress ak ikangal daw. Ay, katwan day tala ang gayam. Basta ilibre na. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si Katitaya. Agyaman nak, Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 mat gaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy ay ti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayat. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sumbat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry ha. Sorry, iti Anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kaya, kumusta tinagbalang matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantantipan na ka-deliver tagi jay? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman hak, babe. Dahil paglangan taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag mo't hindi ah. Sige, babe, baliwan tanto man ang sarita inton bigat. Makaturturog ak ngaminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adaman ng milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado ani manen Alex tinangtad iti daytay. Agda nakapigkat nga sticky notes. Basakit tinakasuran. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na isan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kay nikanak itinasingpat. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Tasaan ito nga agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta.
Anya nga ti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanya kan milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparakan ko na, bes. Si kalatan ti makaamu, bes. Sige. Mabiit lang nga rod ta mapanak ag order ijay counter. Sige, bes. Orayan kan dito eh. Okay. Sa di naman na yan tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, papa. O sino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy a medyo stress kami iti trabaho. Sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo kumati limitasyon. Nang runakirin ka tas sikat ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumor kin ni Alex no dudua kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sabihan na kumatasar ng sakit tinaka mo kanyak. Gapo iti striktok nga amam, nga ore amok nga dakan iti husto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may isa, amok a para mat lang ang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Panag, apag yamanak unay anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray adda akon iti husto atawan. Di daklat ta sarasardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudanggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka ka din? Wan, babe. Itay pa ya. Nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyaman iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Ang umat nga ramidag amin, basta paraking ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangarudan. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa eh. Okay. Sige, babe. Masabak to lang umay mang sukong gingkain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wan, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wan nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Ada nga ta posibilidad na ani Alex ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masumbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. Adami na pangadang itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singput mo't dayjay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti daduma abastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakon-akon. Adami na desisyon kina Heidi. Gaputa isukat nga rod, di masaknan. Nasirib mo't kit di anak ta. Amok nga munan aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamet. Narigatan. Amangan kit din umakalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa'y laang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawid. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya? Ne, sa dino kanuay? Mapanda ka no mat ag beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak tanak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga agen enjoy day chay.
Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Amangan numadamdama kat sumangpat matlang day chay. Kasarita klabiit. Kumustahan ganda magag no sa dino tenda. Alan, awag ka mo. Sige. Mabit lang nga rod. Talag ti cellphone ko. Iti sileta. Sa dino tayo ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigos ang day iti baybay. Sika nga eh. Saan ka kadimot ng agdigos? Inton madamdama akto nga agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sa bado. Siyempre regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kan kabin. Win amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na patig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbag lang ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamot gayam daytan. Long time no siya. Kumusta kan? Okay lang, mat friend. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang ang friend. Panagriknak nga rod kat kumpleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawa, Noemi? Jack kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Ni, anya kinapudno ti dakdakamatom, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimika idinapan alawas. Kaya't kunana adyak pay lang ibagbagakin ka. Amangan ka no ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat arumrumwarda kanu ni Alex. Anya? Ni, kayat mo asawan? Rumrumwarda aduduada lang hasta ka di? Wen, Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama itot ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa'y. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na nga imunag iti silid na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan, Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. ay unay kan, nadagsan tibadak na ko na. Kaslagdabdabog, kasyay. Nay, amangan mo't na parikutalak ta. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta. No apay ako nam anadagsan ti badak na nga imunag iti silid ta. Dagiti awanan bain. Nagtalaga kadakwanan. Ngam trinidor daklagay. Ngam sana. Diyak rumbang asangitan dagita ang klase kita tao. Patay na patay gaya man. Siya paikit din tinaramid da adang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti dayjay amika.
Kabailakmat nga isukat day tang Alex. Apay, iso lang ay. Ha? Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro ti tunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahan. I-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umununa ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isun samat ng tinag-chat. Unak peso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay, Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kini Mika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan masapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinutad ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko ang nagsinamatlaang da Alex kani Mika. Gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan ka ni Alex saan matkit di a mailibak. Talaga na singpet. Iso na laang tanalakalaang gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak isumatlaang ti ikarkarina kadagiti babae na. Awan matkit din na sakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin jakpay mat na ited ti bagik kenkwana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka. Di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpet wano agrayo kenkwana. Ngam dakkal abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsinadamatlaang kanimika. Kat insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan na ken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid na ken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto na nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam Heidi, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim,
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag